Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. Non malom Karbi Anglong alo West Jantia Hill District MDC kilik aparman vote nang kerek hangjo hanghaya porhut Karbi Anglong Autonomous Council atum kang samdunri aphuthak KSA Hamren District Committee lapen KSA Jorkendeng branch atum ning kang samsi chepaklangpo KSA Jorkendeng branch lapen KSA Hamren District Committee atum CEM MP Amarsing Tisso lapen CEM Tuliram ronghang latum banghini amephi me kekei po kopia pot si kekei po nang kokma pulote non malom West Jantia Hills District MDC kilik aparman Karbi Anglong arlo vote nang kerek hangjo hanghai pu aberta pidera phi setami team Karbi Anglong pu kachipu atum nang humri redet apot pusi KSA atum pen pachingi po mate Karbi Anglong along le Meghalaya aphan pidundet lomaputa Karbi Anglong Autonomous Council atum aphan karju pedopo Jorkendeng penang kilo berta kohelet milik report Karbi Anglong News. Pinila lada kopia thisi nang litu macam sama kopia pola. Oh kedam tang arni kesita me dak West Karbi Anglong arlo Meghalaya non la MDC kilik dobom kaso kilik pen dak la West Karbi Anglong arlo border pen arlo kahelo kilometering ko ra po ansi alang itu campaign wang bom lo así la so campaign ke wang ke cheng hot pen sita me tum Karbi lo chalia song pen press media press conference ni tum bi polo haso press conference long sita me la team Karbi Anglong mate KSA kachari atum han sita me juning rilo je pini pen mate pen prap un ala ke prap pen la Karbi Anglong Autonomous Council atum dak dimon wang pen la so sai kachiklem je phan nang tum arpu hipik lo po hal su tan sita me kachuning juning ri bom lo sita me pinianian ta team Karbi Anglong tum mate KSA Tuliram rohan kachari government atum sita me la dak la so dim lang humri de la so aphuthak thang na tak len thek la so aphuthak si ni tum pini la so ke ning ke jang je la so ning ke oya yoi ni si lang litum team Karbi Anglong akling sarpu puno je la CEM Tuliram Dr. Tuliram rohang amephi lapen revenue EM Amarsing Tisso mate iltuma MP alang litum banghini apun kisame hini litum labang so sai alang litum hansi ame kei ponang kong La kedam kiwang yilang ni penap penjong si penap dik penjong si alang litum thang nata arpu chen thang nata sai chi dengde pulote kiwang yilang ni same litum kachisong sai bang sudak pen same aku litum ke deng ponji aphan litum chisik ponelo chopoma nonang kele jing korasi lo Meghalaya dak West Jantia Hills salong election apa dei bon sitame non puanta Karbi Anglong Autonomous Council mante dak Assam administrative atum arong long Meghalaya pen wang si campaign angka pa do de sang se no anta ke khang ang thek long le nang le tuma hin pen ko pilo la pachini pon po la si nilitum kachini dun ateng bon mate honde mi son lo je team Karbi Anglong tu no anta ameka silok anu kang thong la son si theklong long mate alang tum yong si ameka silok le anu tang thong the alam ta ning je thek ari akeng ka he no ve po son te alang litum la so dim long wang nang ji le la an social media Karbi Anglong long se ta me chit hang dut la an huri sai huri la an ka chit hang pitang de lote alang litum wang nang ji ke la si ni litum wang ke honde mi milo la pen alang litum bangke la bang solong le bangke Meghalaya aphan prior dalo pusi ni litum bangke ningi ponang kong lo jong ponang kong lo inut INC mate Congress a candidate pen dak la West Karbi Anglong abang phi banikas labang alang like la dak si am hang da ke thega alang like la dak si lo ta ka chab lo la dak si ke thege ding lo la si alang li bangke no la bang so kili ka long si tame a candidate manun long po bangke nang hume me lam lo la si la ke nilitum jong nang ko la so long li bangke Meghalaya aphan
idalo give and take bangke Karbi Anglong Autonomous Council tum bangke cikroi dun dalo bon tu bangsi ni tum bangke punang kongot lapen yong sinang litum yong si cikroi dun de la so give and take yong sinang litum yong si cikroi ave pulutangte la so aphuthak penna amat nang litum dak adim bang pen la so give and take bang ci withdraw nang po lapen la so give and take api chunji pu isi regional committee la so ke form do so regional committee long bangke a chairman ta Piyus Hazarika Piyus Hazarika si chairman lo la so committee long bangke EM mata dak Amreng constituency IEM mata local EM mata MEC alangli rinaterang pisitame a member lo son hak si do thulang avijit kro son hak si do thulang MEC Hetsing Phangchu sorry Hetsing Rongphar alang litum si tame a member lo yang si nang litum yang si la so give and take yang si kroi kre yang si la Meghalaya phan long li ki bang yang si kroi kre boleh la so a committee si tame ci pri serak nang po la pen yang si kroi kre hok wek lo polote pen abdik pen bangke la so dim long na ci humri pen la so sai bang nang tum ciklem serak nang po bang si nilitum chuning ri lo yang si nilitum alam ka chuning ri alam teng pen yang si kapate pek do kok bolotang te pen abdik pen bangke nilitum so da pen a kisong sai sistem nilitum akhir do yok pen kisong po entela give and take policy along kaching waching side onji aphan alang litum committee seng lo lapen a chairman ke Piyus Hazarika phan si pek lo enta alang li tuma team pen labangso border mate Karbi Anglong pen Meghalaya hoi long ingkhong ba nang ka humri doloma labang ken tu marju long la so ka humri bang ka arju long la si la so long le ki pia bang ke chun alo bol bang si tu bang long ti jong pona ko Ham Hospital and Research Center pen Akejoy pen se Kelangpo. Ni Jangkar Pi Anglong ke Parlo Khiruni Auditorium Holalong Ham Hospital and Research Center pen Akejoy pen se Kelangpo. Thanga chiklo ni phai kretrok ningkan suri hinira inkoira porni Khiruni Auditorium Holalong Ham Hospital and Research Center pen Akejoy pen se Langpo. Bang so se Kelangpo nalong bang pharo throk atum se Chelangdu. Ham Hospital and Research Center pen Dr. Kewang Atum Amen Lucky Dr. Editia Langthasa Dr. Sadul Islam Dr. Husik Pensaikia Lapen Ongdum a Dr. Atum Chitongdu Se Kachelangpon Akesar Ariso Kibi Kethe Lapen Sarpimara Tumasi Chelangdu Bangso Ham Hospital and Research Center aphan ke hangpon lake Karbi Anglong Hindi Baki Student Union Gorkha Ceylon Khiruni Sangbadik Sanstha Assam Kola Kendra Atum Patar Piponsi Akejoy pen Kopili Aradaphan se Palangpon lo Bangso se Kelangpon along Aluhi Amman pen Kachetongdun Kopili MSc Pawan Kumarai Lapen Kethe Kiding Atum Chetongdu Lapen Ham Hospital and Research Center pen medicine hai hui Akejoy pen ron pon pusi berta nang pali Khiruni penang kelo berta Kam Singh Dera report Karbi Anglong News Channel Haji Abdul Mojid Memorial Hospital and Research Center amar ei চিকিৎসালয়ৰ আজি আমাৰ বিভিন্ন বিভাগৰ মেডিসিন সার্জারি গাইনি প্যাথোলজি পেডিয়াট্রিক্স আদিকে কৰি কেবাটাও ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আমাৰ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকসকল ইয়াত এই খেৰণীৰ আজি এই খেৰণী কমিউনিটি হলত আমি এটা স্বাস্থ্য শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আৰু এই স্বাস্থ্য শিবিৰত আমাক বিশেষভাৱে সহায় আগবঢ়াইছে আমাৰ এই কপিলি কাৰ্বি আংলঙৰ কপিলি যিখন আমাৰ জিলা পৰিষদৰ যিটো কাউন্সিলৰ যিটো আমাৰ সমষ্টি আছে কপিলি সমষ্টি এটা পৱন কুমাৰ সাহেব মোৰ বহুত পুৰণা বন্ধু আৰু ইয়াৰ এজন অতি সকলোৰে পৰিচিত সকলোৰে মৰমৰ তেওঁ এজন এটা তেখেতৰ সহযোগত আৰু লগতে আমাৰ ইয়াৰ যি স্থানীয় কিছু ছাত্ৰ সন্থা আছে ইয়াত আসলে এই হিন্দীভাষী ছাত্ৰ সন্থা খেৰণী তাৰ লগতে অসম গোৰ্খা সন্মিলন আৰু আসলে সাংবাদিক সন্থা খেৰণী এই সংস্থাসকলৰ লগত সহযোগত
আমি আজি এই স্বাস্থ্য শিবিৰটো আমি ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ হাজী আব্দুল মজিদ মেমৰিয়েল হস্পিটেলৰ এনেকুৱা ধৰণৰ যিটো আউটৰিচ কেম্প মেডিকো এডুকেটিভ কেম্প বুলি কোৱা হয় এইটো স্বাস্থ্য আমি পৰীক্ষাও কৰিম স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ৰোগীসকলক চিকিৎসাও দিম আৰু তাৰ লগতে আমি স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় কিছু তথ্য কিছু জ্ঞান কিছু শিক্ষা আমি জনসাধাৰণৰ মাজত আমি প্ৰচাৰ কৰোঁ আৰু এইটো আমাৰ চিকিৎসালয়খনৰ এটা কাৰ্যসূচী মানে প্ৰতি মাহতেই হয় এনেকুৱা ধৰণৰ স্বাস্থ্য শিবিৰ আৰু আজি ইয়াত আপোনালোকৰ এই খেৰণী অঞ্চললৈ আমাৰ ইমানেই ভাল লাগিল আৰু ইয়াৰ ৰাইজক বিশেষকৈ এই যথেষ্টখিনি পিছপৰা অঞ্চল ইয়াত স্বাস্থ্য সেৱাৰ কাৰণে হোজাই বা লংকালৈ তেনেকৈ যাবলগীয়া হয় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসাৰ কাৰণে ইয়াতো চিকিৎসালয় আছে নিশ্চয় এই দুখীয়া ৰাইজ আৰু এই অঞ্চলৰ ৰাইজ যথেষ্টখিনি তেওঁলোক লাভৱান হ'ব বুলি মই ভাবোঁ আৰু আমাৰ ইয়াৰ জনসাধাৰণৰ যি উৎসাহ উদ্দীপনা আৰু তেওঁলোকৰ সহযোগ আৰু বিশেষকৈ পৱন কুমাৰ চাহাবৰ যিটো তেখেতৰ সহযোগত আৰু আপোনালোকৰ সকলোৰে যিটো সহযোগিতা আমি পালোঁ আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ আপোনালোক সকলোকে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এই অঞ্চলৰ ৰাইজকো আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি নিশ্চয়কৈ আকৌ আহিম এনেকুৱা ধৰণৰ স্বাস্থ্য শিবিৰ আমি অনুষ্ঠিত কৰিম আৰু দুখীয়া ৰাইজক আমি সদায় সেৱা আগবঢ়াই যাম non medical camp kibipon Karbi Anglong Hindi Basi Sangstha lapen Gurkha Sanmilan lapen hangbadik hongsa tum kejapon nilitum dak free kisu kacelang mesenlo alang litum kabor iya jok lasen nili smekthang kacelang dunlo nilinon NCV kuri dam nai lahai kisu du lasi nili ECG kuri lo lahai takke joilo lasi nilitum non amat khironi constituency along bangke akopli constituency along bangke lahai kacelang asai non amat kaduri do ulang lasi nilitum kupen bangke non ratpen kupli pen ratpen ki puthui kangtung bangke lalo halapu ilitum jengkha langithing halapu asai sala sona kemle nang BP usonde ilitum hapu ilitum karbi kajo karbi ratame lasi hapu tawar sailongji lasi ilitum dak non lang litum kabor ipen jok lapen mo anso se litum dak Karbi Anglong CEM tum tame la anso se litum atokanu la sona kem ki bidam i panse lang litum anda chini rilo la se panse lo nili hin ke le kopia ke solo tenali chelang dun kita dan nili ka chelang dun ke nili arwia ribang isia ribang thepok lapen la pubang isia ri arwi munso bang thilot amala si nili pan bang dak NCV ta kuri nangi ikwen ECG non kuri elo par non ham hospital long si hukrobar si nang hang fan hukrobar ni aku dam tunang lang lasi hadak sar tuan si tong dam lang lasi lapan so si kemi fan si aku dakpen kemi fan si litum non mat ke keso celang bong lo lasi jong si dakpen nang kain lo ta dam nang lang pa dam nang koko ini dawai suai nang pidun mana dawai nang pidun non ko bang ke dawai nang pidun la non pini dawai nang pidun bang ke pressure dawai pressure bang nili 170 lapen 100 masih pressure bang la bang non dawai chonangi pulo masih la non kupila artho kainu nili ke so bang ke masih la so artho kainu bang ke non mat chilang danang po la sudah ham jong si unai pong de Guwahati sa me dam nang ko ko si nampu kemat ha ton Misen li la ya lususu han si ngai lang dun ma ti ki so jurding piklo la phuang pong so pukati amar la sida aki joy pen lain pulo la ngai dun lo lang kilang mita misen le kilang ta dowai pini la son chenam dak dowai anta dum ma ti dak dowai nang pon lo ki joy galim dowai anta aki joy lo kilang ta ki joy le kilang ta misen lo kama doktor orang lo chelang child specialist ada doktor orang si kilang pinia berta ke lapo ansi kang ton pon iklo do me thak me